To je nama naša emancipacija dao. Dragi moj videoblož, treba će njemu još dugo vremena da se privikne na ovo naše veselo, ponekad brutalno, ali uglavnom vrlo šarmantno društvo. Čisto prošla. Stalo me ruke. Mašla. Čeka, u ova doba. Stislo mi se. Prekrasni moj videoblož. Mene ova naša... Kako tako obučena ide starom na mezar? Gdje god da kreneš, sretneš me. Uporno pokušavaš da kresneš me. Ja i moje kučke furamo po gradu. Znam da sam slatka, ali neću čokoladu. Piva u parku, pa onda šiz. Odgovori mi na poruku ASAP. Vrti mi se strop, plešem po podu. Zgutala sam pirulicu, stalno pijem vodu. Ludilo, ludilo, ludilo. 7 je sati, nama nije svanulo. Ludilo, ludilo, ludilo. 7 je sati, nama nije svanulo. Dobro večer, Raja, dobro večer, Sarajevo, ja sam Sumeja, inače poznata kao Sani Su, ovo je moj kru. A ova pjesma koju ste upravo čuli se zove Ja sam srednje dijete, a srednje dijete uvijek ispadne nakaradno jer mi se ne poklanja dovoljno pažnje. Nalazi se na 3. mjestu albuma koji još uvijek nema svoje ime. A koji već od sutra možete da kupite na iTunesu ili na šanku kod Goge. Hvala. Ti dobro znaš da je porodica osnovna ćelija društva. A tebi je 30 godina. On mi kad ne bi rekao. Pa ne bi ja rekao, ali ti dobro znaš ko bi rekao. Ja sam bila samostalna žena. Ti je zba neudata žena. To je moj lični izbor. Razumijem ja to da si ti aktivistkinja, lijepo je što učiš, a moraš malo spustiti loptu. Sine, žena je žena, pa da je magistar. Šta si imao nekom, otac je umro prije 2 dana, sad sam ja tvoj otac i ću ti savjeti, ti ćeš me slušati fazonu. Sine, ko brat ti govorim, nemoj bud duhove čaršije. Ovdje pamtiješ šta si radila od 15. A meni 30. Ali nikad ne bi rekao. Pa ti vid koju sam ja duševnu bol pretrpla. A svašta su pričali. Pričala sam divlja, da sam neposlušna. Mijenja, frajere, ostaje u kafani do zore. Svoj nic, ma sad šel. Sa onim beogradskim glumcem. Ma kojim glumcem, kaskaderom, kao što je srce bilo. Mislim, fakat, to je bila mala avanturca kad mi je bilo 15-16 godina. Mislim, ostalom, ko se toga još sjeća? Ko se sjeća? Eto vidiš, ti da bi ovdje bila samostalna žena, jel? Ti moraš imat velika... Crna hronka, sudarala se 2 tramvaja. Crna hronka. Oba vozača bile žene. Ne čudim. Crna hronka. Da li u Bosni treba uvesti zabranu vožnje za žene kao u Saudiji? Moj konačan odgovor je da. Pa ono žena što valja, to čovjek čuva u kući. Ono što ne valja ide za volan. Bosanska žena je bosanski konj. Vuče i ne pita dokad. Ali jednog će dana bosanska žena Sva da ima tretman ko stoka. Bosanska žena je bosanski konj. Ali jednog će dana shvatiti sve. Ustaće gordo i viknut ko snokta. Za svaku suzu cijena je stotka. Šta je ovo, čekaj? Rodna ravnopravnost podrazumijeva jednake mogućnosti za žene i muškarci u ostvarivanju ljudskih prava. Reply. Tvoj post upravo potvrđuje ono što sam prijetno rekao. Mislim da previše gledaš seksi grad. I na neki način, Maco, želim. Tvoj život će biti tužna priča, a tvoj Doberman, tvoj najbolji prijatelj. Ti tekako znaš da je to istina. Tužno.
Pošto sad u braku nema šamara i svi to znamo, ima rastava brakova i samohranih prostutki, raspuštenica koje misle da mogu same kroz život, a onda se odaju alkoholu i hodanju i skončaju se negdje u rakitnici. Neku noć nešto mi se stisla. Ležim ja i kontam, bila loša majka. Mislim, 9 mjeseci bez partija, odron. Porođaj pod anestezijom, malo ludila. Ma čuvaj tu fontanelu dok je beba mala. Djete raste, uključiš mu vitamin C. A pelene, izostanci, bubuljce, uknjesto pušio, da ne kažem pušla, bobe, trenizi, parti, pljuskavice, voćni kondomi. Mislim, sve je to okej. A valja se ocen djeteta da nakon razvoda ostati u dobrim odnosima. Zato sam ja odlučila da ne ulazim ni u kakve veze, barem dok se nešto ne promijeni. I ja isto. Eno ih, postale one feministkinje. Nismo. Samo nećemo da se vežemo. Bar ne na taj način. Garant još uvijek nisu našli onog pravog. Ma sklapamo ga od više njih. Čao. Tražila sam neki nadimak tebi. Učinila sam sve što sam mogla. Ne bi li te nekako približila sebi. Do mene nije do tebe. Dugo sam na sebe svaljivala. To što je do tebe nije do mene. Nisam te ja birala. Tata je proste dovodio meni. A oni su padali kao pokošeni. Oni su padali kao pokošeni. Razmisli prije nego ratatata. Možda nisam ta koju treba da ženiš. cice.mice.com Ima šta ima. Ti, matere, mi nisi normalno. Što? To ču što? Da znaš da sam sve čuo. Šta si čuo? Pa mogla si starom to za ljubav u rat obećala. Jo, fakat, brate, ja ne znam što ti to tako primaš k srcu. Ja se jesam mislila da te otac navoljao. Sad kad je on umro, ja ne mogu da napustim svoj rodni dom. Pa mora se i o tebi neko brin. Pa ja, pa šta ti sam u 100 kvadrata? Šta ću? Pa nisam valjda mi se uvali takom liku iz Mahale i liš me nasljedstvo. Nisam, a ne, pa znaš kako stari vas govori, možeš ti ostati koliko hoćeš. Čečelja nisu bijesna, kuća nije tijesna. Otac je često putovo, niko ne zna gdje, al kad god bi se vratio, imali smo sve. Bile široke ruke, pa svi su imali sve. Plaćo ture i ture, nije pito za ce. Nije bio belajsuz, a volio je popit. Uvijek je imao nekog ko će se za njeg pobit. Otac je bio pravi mačak, otac je bio zgodnog stasa, otac je bio babo, čale, pape, hadžija. Bio je čovjek dobrog glasa, što bi rekli, pravi lapac. Svi mi kažu da ličim na njega. Konačno zove? Ko? Seka. Reuf! Halo, pa nisi javila 2 dana. Ja sam stvarno htjela da dođem, osim na sahranu, ali nešto se izjalovilo. Šta se izjalovilo? Seko, pričaj mi ko je sve bio. Ma kaka sahrana, dženaza bila? Dobro, htjela sam da dođem na dženazu. Buraz, znaš da žene ne mogu na dženazu. A meni je stvarno teško. Jel ja mogu da ostanem malo s vama da gledam ove domaće kanale? A sutra ću pravac SGG via Heathrow. Buraz, možeš ti gledat domaće kanale, ali nemoj dolazit. Doću mi tebi. Dobro, super. Gdje ga opremi? Hajde pričaj šta se izjalovila. Znaš da nešto drugo.